Dobar dan, dobrodošli u Narodno pozorište. Hvala. Danas je Svetski dan teatra. Hvala. Ceo svet danas slavi, obeležava ovu umetnost koja je stara bezmalo 25 vekova. Narodno pozorište svake godine na specifičan način obeležava današnji dan. Možda je ovo jedna od najljepših svečanosti poslednjih godina ili decenija koje pamti u Narodnom pozorištu. Ova deca svoj život na neki način počinju u Narodnom pozorištu. To mi je posebna radost. Ovaj katalog će biti jedno sećanje njihovo bitno u budućnosti, kao i susret sa Milošem Šobajićem. Ali ova deca čine nešto što nadilazi svaku umetnost, a to je ljudska dobrota. I posebno sam zahvalan školi, deci, što će i donatorima, učesnicima današnje aukcije, koji će ova delo kupiti, a novac će potići domu za decu i omladinu u Užicu Petar Radovanović. Sa nama su danas i predstavnici tog doma i posebno pozdravljam Dragica Petrović i Tomislav Vosavljević. Dobrodošli. Jedan pisac je napisao da će lepota spasiti svet, ako lepota neće, dobrota hoće sigurno. U ime te dobrote hvala svima, a sada pozivam gospođu Milku Toškov, direktorku škole Kralj Petar I, da otvori izložbu, nakon čega će aukcija. Ja bih samo da se zahvalim gospodinu Đuroviću. Čast nam je na današnji veliki dan, to je dan, Svetski dan pozorišta. Želimo da vam čestitamo ovaj veliki dan i naravno čast nam je što smo baš na ovaj dan mi, naša škola, naše učiteljice i deca iskazali jednu veliku privrženost umetnosti i pokazali naše veliko i otvoreno srce. Naša škola Kralj Petar I ima stvarno jedno veliko, dobro i plemenito srce. Učestvujući u ovoj akciji, mi pokazujemo i zahvaljujemo vam se i drago nam je što će naš doprinos biti još veći. A to je ova donatorska akcija i naravno zahvaljujemo se gospodinu Šobajiću, našem eminentnom slikaru, koji je takođe vodio našu decu, našoj učiteljici i naravno hvala vam još jednom i čast. Eto, uživajte još malo u svim slikama, aukcija kreće, potom će uživati samo oni koji će ih kupiti. Najljubaznije molim gospođu Zoricu Janković da počne sa aukcijom. Pre nekoliko dana gosti Muzeja Narodnog pozorišta bili su učenici 3., 4. i 5. razreda osnovne škole Kralj Petar I iz Beograda. Oni su pod stručnim nadzorom našeg poznatog slikara, profesora Miloša Šobajića, sačinili radove vezane za pozorište. Ti radovi su danas pred vama u okviru izložbe, aukcione izložbe Pozorišne čarolije. Zahvaljujući pre svega vašem odzivu, obavit ćemo sada njihovu aukcijsku prodaju, gde će sad prihod biti darovan domu za decu i omladinu Petar Radovanović iz Užica, socijalnoj ustanovi koja se još od 1915. godine bavi zbrinjavanjem dece i omladine lišene roditeljskog starenja. Pre početka licitiranja dozvolite da vas upoznam sa pravilima aukcijske prodaje. Početna cena od kojoj ćemo započeti licitaciju, datu i materijalu koji ste dobili, je 10.000 dinara.
Minimalni korak povećanja cene u toku licitacije je 2000 dinara. Maksimalan korak povećanja cene nije ograničen. Početna cena i njen minimalni korak povećanja isti su za sve slike na aukciji. Krajnja cena nije ograničena. Slika će biti prodata onom učesniku koji ponudi najveću cenu. Broj slika koje pojedinačno licitira učesnik na aukciji nije ograničen. Za slike koje u prvom krugu licitacije niko od učesnika nije ponudio višu cenu, smanjuje se početna cena, tako da drugi krug licitacije počinje sa cenom od 6000 dinara i istim korakom povećanja od 2000 dinara. Novac za licitiranu sliku, odnosno slike, uplaćuje se direktno na račun Domu za decu i omladinu Petar Radovanović iz Užica. Tok licitacije i ceo postupak aukcijske prodaje slika pratit će komisija u sledećem sastavu. Nikola Bura, predsednik komisije. Članovi komisije su Ljiljana Lazić-Mihajlović i Milorad Jovanović. Molim vas, pozdravite ih. Slika pod rednim brojem 1 nosi naziv Romeo i Julija. Molim autorku slike Anđelu Šuplić da priđe slici. Početna cena je 10.000 dinara. Ko nudi veću cenu? Molim neka podigne broj. Ko nudi veću cenu? Početna je 10.000, veća cena je za jedan korak više, to je 2.000. Da li neko nudi? Gospođa sa rednim brojem 5 nudi 12.000. Da li neko nudi veću? Gospodin sa rednim brojem 1 nudi 14.000. Da li neko nudi veću cenu? Gospođa sa rednim brojem 12 nudi 16.000 dinara. Da li neko nudi veću cenu? 16.000 dinara prvi put, 16.000 dinara drugi put. Da li neko nudi veću cenu? 16.000 dinara treći put. Slika je prodata gospođi sa rednim brojem 12 za 16.000 dinara. Hvala vam. Osma slika nosi naziv Senke svetlosti. Autor slike je Jovan Brškovski. Jovane, jedan aplauz za Jovana. Pre nego što počnemo licitaciju za ovu sliku, ja bih molila za jedan komentar našeg uvaženog slikara Miloša Šobajića. Miloše, da li možete da nam kažete? Pa ne, ja bih rekao da su sve ove slike neverovatne, ovaj kraj ovde me posebno dirnuo. Zamislite da dete tako nevino i naivno gleda i na kraj, što je već samo osobina nas matori, ali ove druge slike su izvanredne, neverovatne. Ovaj dečko je čudnovat, jer prvo vidite nacrta, pa onda izbriše. To je već neki veći stadijum razmišljanja da briše ono što je uradio. Deca ne brišu inače nikad, nego je to tako nevino, kao što smo mi nekad bili nevini. I sve ovo izvanredno, ovaj mali je posebno interesantan. Dakle, za sliku autora Jovana Draškocija pod nazivom Senke svetlosti krećemo kao i sa svim ostalim slikama sa početnom cenom od 10.000 dinara. Ko nudi veću cenu? Molim komisiju, javila su se dva broja, prvo 8. Gospodin sa rednim brojem 8 ponudi 12.000 dinara. Da li neko nudi više? 12.000 dinara prvi put, 12.000 dinara, gospodin sa rednim brojem 4 nudi 14.000 dinara, 14.000 dinara prvi put, 14.000 dinara drugi put, gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 16.000, 16.000 dinara prvi put, 16.000 dinara drugi put. Molim komisiju 4 ili 8? 4. Sa rednim brojem 4 ponuđeno je 18.000 dinara prvi put, 18.000 dinara drugi put,
Gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 20.000. 20.000 dinara prvi put, 20.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 4 ponudio je 22.000. 22.000 dinara prvi put, 22.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 24.000, 24.000 dinara prvi put, 24.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 4 ponudio je 26.000, 26.000 dinara prvi put. Gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 30.000 dinara, 30.000 dinara prvi put, 30.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 4 ponudio je 32.000 dinara, 32.000 dinara prvi put, 32.000 dinara drugi put, 30. Gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 34.000, 34.000 dinara prvi put, 34.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 4 ponudio je 36.000 dinara prvi put, 36.000 dinara drugi put. Gospodin sa rednim brojem 3 ponudio je 40.000 dinara. Dakle, gospodin sa rednim brojem 4 ponudio je 42.000 dinara, 42.000 dinara prvi put, 42.000 dinara drugi put, 42.000 drugi put, 42.000 dinara treći put. Slika je prodata gospodinu sa rednim brojem 4. Je prodata za 40.000 dinara gospodinu sa rednim brojem 4. Čestitamo. 42, oprostite, 42, kažem. Evo, zahvaljujem se svima u ime Narodnog pozorišta, otkupljujemo sve neotkupljene radove. Ovim smo završili i drugi krug licitiranja. Zahvaljujem se gospodinu upravniku Narodnog pozorišta, gospodinu Božidaru Đuroviću. Sve slike su prodate, tako da je naša današnja aukcija u potpunosti uspela.